Assalamu alaikum mwangalizi watukufu wa televizion ya Taifa, rehema na amani juu ya hanyu. Banki ya maendeleo ya Afrika BAD ne banki ya dunia warengi anzima ya utwalia namna ya wana ne mabadiliho ya hewa na uzima hatu wajao wade wa corona haruma le bara la Afrika. Zinu deza kabaoni haruma ya mahadisi ya endelea hanzi ya za vision conference ya mfumne inu. Shabaha hosonimwa ya raisi wa Jamhur Azali Asmani ya wenyesa imakafa ya rema Komor Hamad Cyclone Kenneth na wajao hadhukuru ya mbwananku ya Komor wa itianziani ili uzima hatu wa wade wa COVID-19. Ngamjo udunga winji wa maelezo haruma ze taarifa habari za hatu zijao. Mkataba uhusianao ne hazi za ladhimu zitilwanziani mwa ziwizili na 20 na mwija ili ubasawa ya akiba ya heyensi utilwa mhono ya mfumne inu baina ya hedawla ya Komor na idara ya hejumi ya madola hunu Komor. Inu barnamaji njia haroma ipula ya hazi ya hejumi ya madola ikawo idhukuru barnamaji zinji ziandikia nao na miva minji hama dumbasawo ya akiba ya heyensi wajau yesuihana na wajau wadhukuru ezemawadini zijihundrao ho baharini. Ikam Ben Said na Ahmed Nasor wakahadhir. Umtilwa mhono wa ili katiba lino itoruhusu mfanyisho wa izi barnamaji za hazi za daula ya Komori na za jumuiya ya madaula. Mfanyisho wa izi barnamaji za hazi za umahauno ifikiria namna ya uhedza ujuzi ya ankiba haukabili libwade la COVID-19 bwade ikao liregeza miba mengi ya maisha na ankiba. Zinide zihazi kawa mbaharu wa mahaunu wani warongolo Nations Unies en collaboration na gouvernement wakubaliana amba lazima nwazitienziani ili tsongese akiba ya Komori ipuengao. Zi hazini ni okaka kila maha wantu fanya plan wantu wakevadzima waone ni spara unono ni spara ini rongolao economie bleu ni srongo ni parawe environnement zo namna za hukamba wantu wasaidie akiba ya insi ishinde puengao chitu ini ya henda mbio tena harma mfanyilio hazi ni rongolao emploi isaidie ike emploi ka hazi kama stoparo izjanbiza wanadamu pia rangu mlimaji tamloz ta wantu wafanyo hazi za mihondo za salia tena na zihazi za mwendeleo soni. Iwakala weli kungumanyo la dunia la unono arengeshwa bahashino hautosa msharikiano mwema ulio baina zijani buzo mbili. C'est un immense plaisir. Furaha uhangu juu horenga mrongo usoni mwanyu usiku mtukufu unuriti yao mhono ikatiba ya mwendo wa nyumeni baina ya hatu na nyi umwahaunu wa zihuizili na 21. Mhudhuri wa hanyunu shahidi ya ukadaula ya Komori waele wa faida ya hele kungumanyula he jumo ya madaula no msharikiano mwema wa hatu. Umdungano mwema uno utoruhusu zibarnamaji zonti zafikiri wa utilwanzia hafaida ya maendeleo zifuzu. Mvamrajina wa taarifa habari zana za kitabibu za uzihira ya corona zistakabadhishi wa wizara ya hesuihane li kungumanyo la dunia la hesuiha OMS. Ulawana ne wakala wahe OMS hunu Komor Abdullahi Diara izana zinu ngazijorumishia haruma ze laboratoire za majumba ya zihiro ya heyensi. C'est un plaisir toujours. Otoa msaada unu iluwa na nuwadi wa coronavirus. Ikungumanyuli shughuli hanao nunono ijuunga nyani Komori rango mwadu wa heli bungulini. Leo yeza na zinu za pangi ya materiali za lapitali azijo saidisha majumba ya mazihi. Material des respirateurs non invasifs. Emudiru wa hesuiha Abubakar Saidali haonesa umuhimu wa hezana zinu nele funfuku ye OMS ituhanti urali ya Komor iliwa na nowade wa COVID-19. Wizara ya unono hauvira hamai Coordination Nationale contra la COVID-19 tirta kabatizana za wana na wade wa COVID-19 na mainsi. Wongo wazana ikawa ngezindao harma utunduzi wa wade unorongolo laboratoire le shadidisha nguvu tunduzi wa wadi harma insi kwa wazana zindao harma uzihira wadi wa huo
ndio presença ya lugha ya mangani kalor para wade kujua na martujua waziri wawezana zindao harma zinoza usura hafu utarafa mama jiba mazuri watu wawanazana zijao harma ulunga jimla wadono harma amazima majiba mazuri watu kwa wizara ya unono gishukuri yao juma madaula uno Komor hawira hamwe juma la juma la Organisation Mondiale de la Santé haji tiado ifanyao kwa warangu Fransa wadono na wadona taleo wa ursaidi mara nyingi ngiri mwambia au representa wa mesali bavuna aswano amba coordination à travers wizara à travers coordination sifanya namna tazana zino ziwasili bahanza lazimu nasi ngiri makini shao amba tutoa tufanya namna tazana zino zidumu resistunda tazidumu ile jitu parzangina makate jao inshallah taala Tabori dhukuruezi yandikia nao no wade wa COVID-19 doni sauka misomo ihusuya nao no mwano no wade unu haruma imajumba ya misomo ya helesi walanzuani ifanyishiha haruma ikomisaria ya hosawa imadhamana wa hemajumba ya misomo waalimishiwa juu ya hemihashirisho ili wende wafanyi wapare wandu wende na ufanya mitundo kwa tinale bungula he COVID-19 neze tartibu za wana no wade unu haruma imajumba ya misomo nardunge utasi habari. Wantu 15 ndo waalimishwao namna ya hujua uwade wa coronavirus. Na wao wana barnamaji wa himaliza msomo unu waende watunde hususan ya mafundi wasomesao harma madrasa za msomo. Na msomo unu utulanziani neshika ushtundao uwade wa coronavirus hunu masiwani. Zini pia deutaha wajwe ujimlifu wa uwade unu vwano wapara. Unu ini anketi zire chenziani, anketi liomba zinalaish halbuha shizungu wasira maketi sero prevalence. Ale sero prevalence wakati lamba vja uwade harmansi, tawantu washindo wana nao, karsoro mamba ukomo, doa umeza amba uvunguha. Donc atavungu wantu ese wajua amba wantu wangavi, doa kasuka na uwade ulamba wantu kwa washinda wajua, wana kwa kupresente sinyo wala symptome. Donc enquête de séroprevalence ni riotsa huwa rengea mafundi mana mafundi wadu wantulamba waka très exposé na population mana wanazoni pia tipu za wanazoni wapaka nao watundao wadi unu wao wahashiri na zdoma na ikao de walindro nazo karta huwa université c'est que déjà université yo ils renferment wantu pia tungehanda tungavili c'est que université déjà wantu alio ani population jeune il hoho et déjà population jeune il amba wakati mengi taraka oneshe Mungu lazima remezi kweli tareka manzani wadu wala amba vraiment il s'inquiète pas na wadu ni bon il ne porte pas le masque donc ndo yere ngamba d'opportunité oshinda rejoamba est-ce que ma jeune wani ka ko dingazi zi mesures barrières vraiment est-ce que kawaka na libungu la résister mais il va résister nalo donc we demande ratsa huwa université utunduzi morde unu urawa dito har mai madrasa nku yampatse haivo ikao wanazoni wengide wasomao na wao ulawa har mamasiwa yonsi pia. Ye wizara ya hesuiha ishanyishie hawa uwadi wa COVID-19 ulio banotiju haruma izilera 24 za mwisozinu. Maelezo wadima na Abubakar Saidan Ali mudiru wa hesuiha. Kwa leo wizara ya unono ipara wandu 10 wavia waluna wadogo bizinafuo wadogo 10 wao waparehana haruma ishiwa shangazija ripara wandora ronyumeni wawona na ndora wao waparehana haruma ishiwa shanzwani. Alhamdulillah rabbil alamin karapara nyafati hamwe masiwa onrodu ngao pia ngoro 50 ngao pia ngirodu ngao haruma ishiwa shangazija harma majuma mazuri ya ru yani sabankuni baba msanga na fomboni kasi na muadi onrodu ngama lahoni ngwano 50 wao ngharma ishwa shangazija kasi mrungu ngada honi na mweswa lanzuani ila kasi mrungu ngada honi na mweswa la mwali kwezo tukufu mdunga ortese mandai na mwenze wizara ya unono ngela sauji ya mara ngina yuhambe ni amba mpango watiluanziani ya ujutunda na wado COVID-19 na barnamaji tulanziani siku zino machanjo zo na barnamaji mbili muhimu
ikawo tusaidia nguvu wana na wadono na usambali na wadono harmai masiwa Komoro wawa jao haizo wizara ya unono ila tauji iambe wakazi pia wae masiwa mararu amba wakubali wadunge barnamaji zino aende ujitunda wado COVID-19 na ufanye machanjo ile rjue rji ifatu na wadono ile rjue rzie msambali wa wade harmai nti ile rjue ajao ringie harmai libundu la nti ile rege harmai maisha ya kawaida watu. Mkataba utilwa mhono yemfumneinu baina ya muhafidhu wa hilesi walangazija muhidini City Farwata ni wilaya ya Sensendeni la Reunion. Na mkataba unu ngonjia uharumu aletrengezo na mwendesi wa kiwasta wa helopitali ya Mitsamihuli ya FD do waunga mhono ya Ansmain. Rikauti ya mhono mkataba wa hatu dasina ilapitali ya Mitsamihuli sharika usimetena dasina partner mhu wa hatu na de Sensendeni atendelwa ni bwana Stefan Trussell ikaonga rjoze judi za hahe nomsande wa hahe armale swalangazija armwe Komoro hususan de swalangazija madmanyo yaba mkataba unu ndo kaya rendera lekeze imajika o de yarumilwao harmwe la pitali ya Mitsamihuli majika o ngayo mai yalekele yarendehe mema ili yajuja usaidia zila matarajio ya maji yaliyo holapitali yinu shobahashihu ngarombo mgurishinderi ifanye na zasa armazi la pitali zasa za hunungazija rishinderi hundendongo jazinu rivehe armazi la pitali mananga rjokaya itambu ya majingio hawinji na maji kao ya menye hayankudi hoshinda ya hunde wandu alekeze mishana walekeze namna ya ukaya wanaja mwajihisi harma wema harma ndongo njema za lapitali handani donono dokaya wanikiwaze ndongo za lazimu zonti pia iliwe wasulo lapitali wakeendo wajujwa shinda hunde unono haraka kumgwa benzi. Ye Komoro ngerumia sharia shanyumeni biashara zinu taratibu za utahe mabahazazi wabonze waje wafanye haziba nonsiju hazinu AMPI watia hazindiani ili utawa mashirika ikaondwa ya aminio ya jiafanye haziba nonsiju na wajau ze taratibu za ushinda wasaidie wanza wabue mashirika haruma ye Komoro. Narudunge utasi habari wa Kasim Suleiman na Mustafa Abubakar, maelezo ya Salima Ahmad Ali. Yesharia shanyumeni shinu shaheze biashara shinyamili ya haku harumwe mabahazazi wabonze wanzu wafanye haziba nutiju vanurizambao zaidi ya mashirika majana mfukari duyanzi wayo AMPI. Isharia shinu abaseno wahengalia zinzurongolozi zone economic special ikamba kazaka harumwe sharia shabira abaseno sojua rizibwe Komoro ngeri hasibu zaidi ya masirika kao yaliyo 700 yesa ya kreelo amal ipanze kamba lavira waingalia mwahauno bano wasideja bano ngeri harma mwezi wa 4 parce que ngeri avril waingalia les entreprises kamba za kreelo rangu janvier atopara abaseno itendance kelienda oge onisomba mwahate 4 jours maliza soshindari rwaswidi harma entreprise kamba za ni mndu wanzi afanye hazi za biashara banutiju wahanti wa mashartu ne daula nando ubuwa mihono ya hazi yentinge wazao zaidi ya mihono ya hazi majana mararu bani lazima rujamba hizi entreprise kamba zikrelwa ngobo jani bumbili ngobo ikao wajao wajua nziha ngobo kamba wa beneficieo is avantage yeko des investissements ngobo programme tiano ilio ya indini programmation de valeur ikao ya banque mondiale le concours d'affaires c'est là soit bojana ikamba itoshinda ije accompagné dans les 250 si je me trompe pas il y a ma promoteur iwanro watsashwa wajajwa créer emploi bagol karnao kansini ma 600 à 650 hulawana ni mudiri jimla waiho AMPI hahwanza ye biashara tibahi yankiba ya henti he juu ngebidiyo wandu wadiwaze wo wade wahe coronavirus ngedingohi.
Mbawa ya uliba ze fakture za himaji bulu haruma mji wa Ikoni azma ya rengwa na idara ya SONED ilushashiza umsiu haruma mji wa enzili uliba ze fakture na wajau inu azma wakawaitianziani eke maji ya shindi ya waswili haruma banvi ya miraya ya mji wa Ikoni kwa johenda na ubuwa mbawa inu. Salima Ahmad Ali na Ibrahim Mkababu waendelea na utasi habari. Umbulwa wa hemba wa inu ya SONED, shirika la hemaji, itongeza wakazi wa hebamba uyambwani wa rifia, mahsus duwa mji wa Ikoni. Gojo wasahilisha mzungulio hawendele ya harima mji wa enzi, wende walibeze fakturi za hao. Kadadu juwar jaribu agency, watsina ukana ngapo maji. Zabari hindi ni lelo ndura jaribu agency. C'est parce que rifanya hazi namna njala demu Ikoni. Imajinga yo present kwa abo hawjimlifu kavatsi mjibo kango harmo ibamba yamboni do kango na mushkila ya husunongo za maji. Wakazi wa Helebavulinu washukuri ya azma jainu ya ukurubisa ze idara za serikali hosoni mwemaranya. Na mezimine sifanya demande maji mamwe kwa ya joda honi wajawa vime maji na jueshunjuka uliba maji yaje shahina kata na transom jour wajawa gari ya mabido jari hulu yangu saidi kesu sasa sisi abo jamaa saidi shama jarme le bavula mitieni makazaye siege ya hanyunu ya buri jibiza sima maraya zitanabahilwa waja uyauka haruma shesi washangazija ngabo mikabala mengomi ikawo ngabo maji enongoti lutokana ngabo sursudo shaizo ngo bakazo hanza investissement bakazo ukanene zukana harama bakawo ngabidio wao tena ya daula ushangiria sanongo hizo. Donc shanga vous projet bakama da ino fond vert yong i jange joje i renforcer capacité ya husu emajiano umono ngabo deja sailio hunu mkazi ngabo fanya forage ngajo ekipewa ili je isaidie itoeze nyura zilio homasiwani hunu. Le shirika la SONED ngwaona azma ya ubuwa zembawa zao harima ye mijio onsi ili usahilisha ye maisha yaho wakazi wakati wanzo walibe ze fakturi za hao. Zehazi za uyene za imaji haruma imiraya ya Jumani majajuzi lungunga zindeli yao usaidizi wa hele shirika la SONED zinuzonti liushashiza zetambu za maji za kaurema imiraya inu nga sinama haminji. Mariam Alirilo haruma maelezo. Kiasi ya mahashenda ya miraya ya Azgarali, Majaju na Jumani kwa tina maji yinu demana ile shirika la maji la Komor humsanda wahe idara ya toifa ya dhuaminishi wale bundo watianziani hazi za utia maji harima mkabala unu. Ijanga artimizio ye miyadi ya hatunda sina emaranya wa Jumani na Majaju nondo kanga refanya extension ya husu ya ukaya wahunde maji henamna ni anyiboka ndu ya lazimu. Wakazi wa himiraya yinu washukuri ya kabisa habo yaka zetambu za mahaminji waziwona ngazijo ulawa nongoyo iwafurahishao kabisa humkurubio wa humwezi watumu. Kwa kwa leo nusu mashuhuri rijibi wa halisi nga sina furaha nyingi utambi fumu njira hunra lelo rija riende mbio hususan hafirahima jianu sasa lelo alhamdulillah rabbil alamin dujuwa yauka inu tidemira ya ilona tambuza maji bahi inu demana ipasao le shirika la maji lidungu yeze hazizinu harimwa mikabala mirwaji ili ukaza kifo ze tambuza maji ziremao. Zenfingi zo hawinji haruma izindo za homji wa enzi moroni letora mola baki ndabwikao kazi tuhifadhiwa noa wikaonga zitiao juzoni no wikaonga zijoza lisa madhora hosoni mawandu wazirumiao. Salima Ahmad Ali. Haini wakati zenfizilu hawinji homo zindoni yendrongo de namna yinu ndunguzi hundo zihansi wabonti watina namna ya uzihifadhi. Gari ya sheli yao umsaanda watolwa ni barnamaji parao sofish wakawa pangia ha glasieri zanikiwa uwalozi wonti nano wandua huza uzemfi ili wazihifadhi.
amma izuratanabahi do kaze glasieri zinu kazi tsurumilwa wombalwa wa heshindo nezetambu za mwenje zitongeza uwahuzao zemfingwa jihundao harumatambu zisonyangu holiho zemfiza hao ngazi waole yao ngarendorelata ukakaritina mwenje wastahiki wo mwenje ngasi haruma problemu rebalia rijabanu sanane ngarijori tolo hamatraki na mabana mashaka ribalia zila mfirangwana mzirejeza konjilateri yaboye kae corona itolo abonga mjo sibiriani bakwana tabalansir ani huze shantina hurudini yotena ni balia nende niyo konjilateri ya ulatinda ulawade wakati wakauzubu mwenje arishukuria na ushukuria president na ushukuria wandoazi wa mamu shanga bo walo ntini mangu watsounda vanganu wazitia watsingo bala wende walatsa hasara ngejili yao wanadamu kekamruka jewa yaguza shangu tsobela endenda habaki chanta tsobilenda furza harumamba kupiria mwenje huli yantswabili kubala kondolatsa Wombulwa hamara ya sta ya le shirika laho ulozi ijoka njema habo yaka ngwa una shambro froad za ushinda wandu wa yehe zenfi yeba ihazi zahe idara ishuli hana una utundesha hulangi yonda huu ye magari ya hanti wao hosoni mwale shirika la Comor Telecom gati ya uziro husu mzungulio waho wanadamu zinu dezatana bahilwani Ikam Ben Said na Ahmed Nasor. Harmwa suku shashi na umwezi mtukufu wa Ramadhani ihawailio harmwa imahala imagari ya dongo zia karibu na voluvolu ngeishangizao na zino dibo imagariano yatiao msajaja ujojua ujirisi ajali hautsahau Julia Shawiri umhimauno sendika ya imazofera yaendelea na mionano mbali na mbali sikana masio wafanyeza hao zalavini shwandu wa kreyeze nongozinu za radio za famtroba adjusubitrambe hajiku anu Comor Telecom au kwa kati Comor Telecom wajarambia ko bandu balangwa tabi hao wajohanza babu namna itoka uyo tipi wandu alawa rohebala batema banua ndio magari alende ya kenti sisi kubali harmaze nongo hizo kangare ndora fanyeza hatu sisukano masiwa raonomba bahanda lazima wandu wanu wajiwa beo shadiri wambia ukaya shekarenda tarundo bahanda lazima ndo bewa ngilazima nyinyi mfinase wamba ukaya hapo ngafanya wazi azizi elia lazimu wajori para ngalangwe siku ya tarjerunde leo kwa japaro ripara namna bokao ye dhamana wahe magari ya hiyo hajari wono bo biro hatu ambakaba lazeno ngozilo Comor Telecom aizilo Comor Telecom wala parkingila ngeritabisha sonda Comor Telecom rumamba kenda mwendizanyi nyinyi na mtenzanyi mtira mendongo mhima maurde uno ukupariha na harmwa izira Ruzali pare laungi ya Salimamud ima vupariha na baadhi za mashawiri au sahili sha mzungulio wa imaraia umbaba hanurabi hane serikali ya hatu alhamdulillah rabbil alamin abaha sisi ngarijibi waba vanurabi hwaban parce que kartu tabishwa hula rajana mokana mrora buhama kirtasi sisi hawasi mazofera tsanra rangu milembeni sujini zibandani jarkatsi banu handongo za twashira shahatu rijihatsi banu kaya banda borabi hanwana nya serikali usukana masawa hatu ambari jevanu rija katsina ta problemu hata sina mru mashawiri mauridiano kayabidi yatashiwa do mwezi wa tsumu basi lakini lazimu bukenti mipango madhubutu ya imahala ya uruhusu mzio wa magari ili wakazi wahifadhiwe na hizi ajali. Habo ridhukuru mzungulio wahe magari donesa ukai mazofera wajitamka uhusu ye mabano ya kazi wa haruma irompwe ya Salimamud hula wananau inamna ya ladhimu kejabidi wavire haruma nzia inu hendele ya volovolo ama hifadhi ya taifa iwaruhusu yabo ngwadunga wezo hifadhi ya wambia na rudungeze fikira za hao le pano la kazi wa bala emenia kejaruhusu rinjie hunu chez gendarmerie waruhusu kana rivire sikartujua eske ila ndio na problem mtatena ngabo kamera kashe ndio ila hula huja jokiri ambilo kana hai banu virisa centerdi pano ngali harazao mruyati bireho njia c'est normal parce que bakazwa pano sisi ngajodunga hizo gendarmerie hamba parce que ndo alone hifadhi sikarna ujo warema johanza wafanya taratibu wende wapuele pano
lilobala ama wende wa bayenzi wardi wende wa ferme babo rike tranquille parce que si wasa singa tabi hao si wasanga Sahara hobira hele pano labo lobala haudhukuru ye sport silexia mirungoni dejo wakili lesiwa la mwali haruma ye kupe ya Komor haruma ya daraja ya hemasiwa zinu habo ya shinda ya espoir ya nyumashiwa hama goli mararu kwa maili harumo mchindo finali waendele ya ihomwali hadisati alitamu na chane Mohamed Elamin. Ildangazolino lingiao harma finali ya ilikopa la Komor hadaraja ya mwali lire mwahandani ni muhafidhu wa ishisi wa shamwali Mohamed Said Fazul. Wakati ildangazolino langianziani ize ekipu zino zombili wateze harma hawa ya amani na usalama. Wateza jiboli wa ize ekipu zino zombili wateze boli anda mno hawakati ikao mnuka koshinda ajua imjuzi rana mnyahe. Harmwezi dakika toswini za imachi, ize ekipu zino zumbili zilawa na hamabi maili kwa maili. Isababisha waengezi wa dakika 30 ile washinde watowe imjuzi. Ye ekipu ya 2e division ya Silex ya Miringoni, ishindi ihenti goli la raru dakika moja kabla enzumari ya mwiso. Welu wanatatiti wa 2e division, bezo wa hambilo wa kuziplikia, nongoraka lazimete amplasi wazifanya mnyezi mwa shindar saidia. Na ima supporteri ikaomba wakahonzeho wakotambia tijibiwa halisi tuwaba ikupuino yo ya hao. Ize ekipu zino zombili zende na ubolwa izmedai na kopwa la bolwa ekipu ya shinda ile waengezi ya jitihadi na imadhoma na waishisiwa nena ili kunguma nyola boli la mwali. Deujua ya uka ino de mara ya handa ize ekipu zino zombili washinda wa waswili harmo ilbaki ya la mwiso la Coupe de Comore uno mwali. Na uka ambaye ekipi ya Silex ya Miringoni ito wakili imwali harmo ilikopa la Komor la umaha wa 2021 wenda umaha wa 2022. Zensabuho kazakifu wa parhani ya mibabandano baina ya heze janibu zombili kawe itongeza mtangazaji wa ORTC hende na usukumlwa no watezaji wa espoir ya nyumashua na rudungeze fikira za hae. Ekipu ya espoir ya nyumashiwa wande na ushindwa hazi hasira ikaudwa kanazona hadhabu akanazoa uitongesa wafanya no kalazimishwani waifanye minhum wami wande na usukuma tatipuli hamonsi wana warengene telefoni yangu waivutu mwenze iwawia warekone semba wafanya nai ikaoblige watu wajema zao washuku harma ijumbalazi la ORTC idauja utsahaswamaha haizo ikao deza ajiri na waonesa wamba kazina uparujiri tena hawa sikamba siraka au hongerumi yao kamba nunguzino zisiparujiri tena ndo zionese picha. Mwelewano uparhani habanda za jiri hawa ikao wakazi wa homji unuwende na ujikurubisha aruma leda hula matangazo la ORTC ili uhunda shawiri uhusule suala linu na wajau tekeleza ze swamaha zao. Yarina usikitifu ya ukazi na uzajiri ya ukamba rijuamba journalisti waeka na drua ya usukumwa au bezu na uzajiri wajuzi wana watu waka na utungu hebu yauka kwa washinda waji kontrole wafanya nomuka lazimu zifanyishiwe wasingiritsa hao samaha ortese mursamihi na wasi urongo wamba zilongo zino tulimwe lazimu zifanyishihe tena longo zino kazana uregia tena na wanata wafanya ndiro zino wakubali waswamihilwe maana waka na pression